Najistaknutiji među planinskim čajevima jeste Ivan čaj, poznati ruski čaj koji se dobija fermentacijom samonikle lekovite biljke zvane kiprovina. Ruka Božjeg promisla zasadila ga je u našem neposrednom okruženju na vrletima netaknute planinske prirode. Veoma smo počastovani da ga ovde u sam manastir, kao vid monaške rukodelje sakupljamo, na predanski način pripremamo, pakujemo i svima zainteresovanima omogućavamo da dođu do ovako vrhunski kvalitetnog čaja iz planinske manastirske apoteke. Jer ovaj se proizvod, osim što je veoma ukusan čaj za opuštanje i uživanje, smatra za panaceu, to jest lek za sve. Priprema Ivan čaja nije laka i zahteva preciznost i posvećenost, kao i mnogo usrđa. Posle višednevne berbe na teško pristupačnim divljim plantažama, svaki list i cvet se pažljivo odvajaju od stabljike. Listove, i to samo one najzdravije, fermentišemo na suncu, dan, dva koliko je potrebno. Fermentacijom se lekovita svojstva Ivan čaja udvostručuju, a ukus dobija veoma lepu, prepoznatljivu i nezaboravnu mednu cvetnu notu. Zatim ga meljemo kako bismo ga granulirali, kao što tradicija i nalaže. Sušenje se također mora odvijati pod stalnim nadzorom. Ovako pripremljen Ivan čaj izobiluje u velikim količinama vitaminima A, B i C, kojeg ima nekoliko puta više nego u limunu. Zatim sadrži gvožđe, kalijum, kalcijum, magnezijum, bor, flavonide, tanin, biljna vlakna, organske kiseline i mnoge druge lekovite supstance, od kojih veoma mnogo antikancerogenih. Spisak lekovite upotrebe je beskrajan, isceljujuće deluje na ceo kardiovaskularni sistem, na sve bolesti i upale organa digestivnog i urogenitalnog trakta, na respiratorni sistem, kod alergija, kod endokrinih poremećaja, kod poremećaja pri menopauzi, normalizuje metabolizam, poboljšava imunitet, sprečava upale i infekcije u cijelom organizmu. Veoma je lekovit kod mentalnih bolesti, jača imunitet nervnog sistema. Pomaže kod stresa, umora i napetosti. Kod ORL bolesti, bolesti kože, normalizuje san, kompletno čisti organizam. Kod malignih i benignih oboljenja i mnogih drugih bolesti. Jednom riječju zaista lek za sve.